Dobrodošli u priču o nastanku jedne posebne sveće. Sveće koje nisu tu samo da unesu svetlost u prostor, već i da ga ispune prijatnom atmosferom, mirisom i bojom. Danas vam predstavljamo proces izrade sveća od sojinog voska. Prirodne, ekološke i moderne alternative tradicionalnim parafinskim svećama. Sojin vosak se dobija iz ulja soje, pa je u potpunosti biorazgradiv i veganski proizvod. Pri sagorevanju oslobađa minimalnu količinu čađi i toksina, zbog čega je bezbedniji za vazduh koji udišemo. Još jedna prednost je njegova niža tačka topljenja. Sveće duže traju, a miris se ravnomernije oslobađa. Prvi korak u procesu izrade je topljenje voska. Pažljivo ga zagrevamo dok ne postane tečan i svilenkasto gladak. Kada dostigne odgovarajuću temperaturu, vreme je da dodamo posebne dodatke koji sveću čine jedinstvenom, a to su miris i boja. Dodavanje mirisa je trenutak kada sveća dobija svoju ličnost. Bilo da biramo osvežavajuće note citrusa, tople tonove vanile ili umirujući miris lavande. Svaka esencijalna ili parfemska aroma unosi poseban karakter. Važno je da se miris dobro sjedini sa voskom, kako bi se kasnije savršeno oslobađao tokom gorenja. Po želji, u vosak se dodaje i boja. Nežne pastelne nijanse, duboki tonovi ili potpuno prozirna sveća. Sve zavisi od stila i atmosfere koju želimo da postignemo. Boja se miješa ravnomerno kako bi gotova sveća bila ujednačenog izgleda. Pripremljeni vosak pažljivo se uliva u kalupe ili staklene posude u kojima se nalazi fitilj. Dok se vosak hladi i polako očvršćava, stvara se savršeno glatka površina. Uz malo strpljenja, obična tečnost pretvara se u ručno pravljenu sveću. Na kraju, fitilj se skraćuje na odgovarajuću dužinu, a sveća dobija svoj završni izgled. Spremna je da unese toplinu u dom, da opusti, inspiriše i ulepša svaki trenutak. Ručno pravljenje sveće nosi u sebi deo kreativnosti i pažnje osobe koja ih stvara. Upravo zbog toga svaka sveća je mala umetnost koja gori, tiho, nežno i sa stilom.